ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay bawal ti aginom iti igit ti kalsada da kayo atanaw. Diyak kayat ada kayo ti mangtubngar iti daytawan. Aw, nangagyaw. Sungbatan yung mata ni Uncle Kaw. Nangagmimat, Kapitan. Kapitan. Naawatan nyo matang. Win. Aw, naawatan nyo ka na. Nawatan mi nga ron. Naawatan da ka no, Uncle. Ay makadlawa ko na. Apay adagitila ang tanod mo ti sumungsungbat. Nanggag mo ti imbaga, kwaraw. Ha? Naawatan. Ha? Ibulsak na ito'y ginatang kong arak, Maray. Narigat ay, nung makita ni Parenteng. Ay na, basta saan kayo nga agiinom dito igit ti kalsada. Kaya nagmayat na ginom dito igit ti kalsada, Maray. Tila mo iparparit na ita, Kapitan. Saan gamin ang nasaya at akitaan nga ada agiinom dito igit ti kalsada. Kahit sa dino nga rudeng iti paginuman may. Ijay saan na makita Aha, madulamin. May mayat, no ado ti makakita. Tapno ado ti umapal. Di mon samot patpat yan tilintag tayaw. Jak mamate ang may patungpal na ita ni Parenteng. Isupay mo ti kunam. Wala mukon, Maray. Waraw, sa dino tinaggapuam. Ita barangay haul. Miniting na kami ni Uncle Kaw. Anya kanumang nga iti ibagbaga na. Dadya bawal ka no ti agiinom iti igit ti kalsada. Amom ni Uncle Mau. Ibagaklaan king ka na. Awan ti mapanunod na nga ibaga. Iso nga kumkompormen ti sasawin na. Kasta ka day, tatabataw. Wayne, anya bawal. Ti tanto pa'y kabangibang nga barangay. Agi inom nagiti artag di tatinga ti kalsada. Ha? Tanga ti kalsada? Kaya Wayne, ijay da nga aging ga mabartag da. Uy, nagmayat man no kasta. Mala, umay ka, kuwaraw. Ha? Sa dino ti papananta, ha? Makitkitam da ito nakabulsa dito yung jacket ka. Wow! Arak day ta. Wayne, umay ka, taginom ta. Kasano ngay no makita na ta ni Uncle Kaw nga gininom dito igit ti kalsada. Ay kat makita na lang anya kuma. Nung ngayong tan na ta. Di ka kadiagda nagwaraw. Siyak ti makamaw. Agsyat ka na. Up. Ay, saan ka ngagtalya-talyawan? Isat mo kidain. Danag mo na ya. Enteng, saan ka di abawal ti aginom di ta igid ti kalsada? Kituan met. Ammom no asino dagiti nalabsak nga agin inom di ta igid ti kalsada. Ha? Asino da? Dakwarog kan di kumparim abadong. Da. Mayat ti panagsinsin nanguda nga agin inom. Ay, makapong tutak na Ay, agkat-katawad da pa'y Kasla ipaspasikat dati panagin inom da. Amumot ni Kwaraw, bawal ti aginom iti igit ti kalsada. Kat ni kumparim abadong, ammo namit ka de. Apay kita sana ka no naglaing da jay ataw. Ay, awan, Inteng. Panagkunak, saan da kan apatpatsen, dagiti ka baranggayam. Marituyan, nakaturog maten anak ka nga ni badong mo dita naginuman da kan ni kwarog dita igit ti kalsada. Diyak mo anapan manen nakiinom ni Badungkaw. Kunak abawal ti aginom dita igit ti kalsada. Ngam inawis na matlata ni kwarog kat duwada ang naginom. Iso nga inkayawidan ni badong mau. Wan maray, inak iyawidan na nakababain kin ni Kapitan. Hoy, sino ka mang pilpilit ang mangyawid kanya? Kita manday ta. Gapo iti kinabartek mo, dinakpayan am mo. Siyak ni tuyang mo. Tuyang mo? Hadaya mo ang mamuka tuyang ka. Siyak ti asawam. Ay, baruak pa'y. Nagkunaking ka nga da asawak si ka. Nana. Hoy, si Kabadaw. Inton maminsan, saan kan nga ginuma? Makabawam amay. Ibatan na ka. Agawid ang arutan. Agawid ka na may sama ito marayakan. Tatim marayan. Hoy, Badong! Dinak itarayan!
Ay, Mare, kita am da pari badong kan marituyang. Kamkamaten meten ni Marito yang ni kabadong. Ay, dayta ti epekto ti arak iti may sa tao. Wen Mare, mapukaw mo ti limbong ti panunot mo. Sige, marituyang! Kamatam ni badong mo! Ay sige, kabadong, partakam ti tumaray! Sige, taray! Ay, Nasa? sus! Ay, matinagsamot Ha? ka ni pari badong iti kanal! Ay, wen ganod! Kabadong! Kita Ay! day ta kanal, matnagkan! Ay, natinagan, maray! Ay, kita man din napasama kanyak. Nagdigos ako dito nagbangsit a kanal. Basol mo Siya ti ko sila pa mo. No saan na kumakinamat-kamat, saan na kumanatinag. Basol mo, tanapan ka nakiinom. Di na laki binaybayan mo tayong. Sige tamakita na ka ni Kapitan. Kasanon ngay. Ay sana ka mabuteng, tapno ibagaking ka. Ipakitak pa kidi ang gininom kami kanikwarog di tayo igid ti kalsada. Ing kamatyawi den ni Kwarog anak katurog ijay rabaw ti lamisaan ana ginumanda ken di kumparim abadong. Hay, siyak pa'y kat alaklakayanan ti mangyawid kun kwa na. Ket kaanakam nga rod. Nakababay na makita dagiti tataw. Isu nga rod nga ingkayawi den. Ay anyat makunambanan. Mabalin kon nga ungtan ni Kwarog. Ay nausawan ka den. Damagak man. Kwarog! Ay, nabartek ka pailaan. Nabarta ka kaya, may. Saanin ang nabartek? Saan mo nga ungtan? Bagbaga amlaeng. Ay, wunan niya. Kwarog! Makaung ungutakon! Tapay mo tanggail. Enteng, kunak met abagbaga amlaeng. Saan mo nga ungtan? Ay, makaung ungutak nga raw. Nagtangken ti ulo na. Ne. Apay asyak ti pangibagam iti daytangay. Ni Kwarog Na, Anya, ti basol ko manggail. amom abawal ti aginom iti igit ti kalsada. Ang nagshot kayo payla ka ni Pare Badong. Ijay paimat masungad. Kababain ka dagiti nakakita ka da kayaw. Kasano daytan? No tuladen da kayo dagiti tatao. Ay namare, makakatkatawak ang nakakita ken ka amang kamkamat ken ni Pari Badong. Nakita maray. Ay nakita mi akan ni Marikwanang. Uray gayam na bartek ni Pari Badong. Saan mulat ta makamatan? Ay, jak nga ron nakamatan. Ngem natin nag-ijay na bangsit a kanal. Wen mare, nakita mi ti pan nakatinag na. Isaw tinakausawan na maray. Ngem napamulat tamanen nakiinom kadagiti artek di taigid ti kalsada. Kapitan, kita ti aglawlaw mo. Un nga rod kagawad. Agiinom amin dagiti makitkitak iti igit ti kalsada. Nakita da nga may da kabadong ken Kwarog ang naginom idi na minsan. Isu ati mulad dan. Ay, un nga rod. Ngay, kadadya manan ni kabadong. Nay, makiin-inom manan. Ay, iyay ayab na pa'y ti arak Ipaypayapay na. Ay, ingka man kasarita. Ay, un man. Ingka ibaga ken kwa na abawal ti aginom di ta igit ti kalsada. Ammo na lang aro den abawal, arami den na pailaag. Saanak pa na bartay. Iso kargaan niya pa iti arak to ibasa. Puno niya. Punuan niyo kano. Pare Badong! Sus, ato ni Kapitan, kumasitig dito eh. Tumaray tayo! Okay, apeto maray kayo kay. Siga magayang pare. Amom abawal ti aginom iti igit ti kalsada. Way, namok na bayag daytan pare. Apay nga rod nga arami dumay. Practice nga rab. Na, Agprak-practice kami lang. practice only. Wen pare, practice only. Nakita mo dagiti kakadwak. Timaray da, hindi nakita da ka. Anya nga dayjay nga inaramid da. Di mo ibaga, practice man ang dayjay. Ay, wen pare, practice lang da jay. Ay, no kasta, pagmultaan ka. Ay, practice lang day tamod. Pare, anya.
Ipraktis ko man ken kaday di alintag ti barangay. Ay, di na man angawon iti kasta pare. Sikat ipagpraktisak iti day di alintag. Ha, Agmulta ka. Kita agmantilaing mo itang agprakti-praktis. Anya ti imbaga ni Kapitan ken ka. awan Mike. Nakita mo, akinasarita na ka. Awan mo't amok abasol ko. Apay apagmultahin na ngay. Anya, awan amaw, abasol maw. Awan. Adaya ramid ko amaday. Dayjay panagin inumyaw ija-igid ti kalsada. Apay, saan nabasol day ta? Practice lang mo day. Kat anya ti ko na ni Kapitan ken ka. Pagpraktisan nak magkano apagmultahin. Dayta ti bagbagak ken ka badong. Idi pay laeng. Tuyeng, ada ka di kwartam dita. Adda, adaw ti kwartak. Apay. Ika na mamay iti pagmulta. Ay, awan maitag ko ken ka ba daw? Ay, kasya nak mo tuyeng. Makamo kang agdiskitar iti pagmultam. Pangalang iti pagmulta kwarag. Multa? Pinagmulta anak ni Uncle Mau. Hada kwartam dita. Umutang nga mampay lang ti pagmulta. Pinagmultahan na kamat ni Uncle ka. Kitnuray sakit pinagmultahan na kamay. Ha? Pinagmulta na ka, Mike? Kinukanakan na ka. Awan ka no tikin na bagyan kinkwana. No da nakabasulan. No kasta, duwatan nga agbayad. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta. Hindi tamot nga rin ti pampanunutak tataba daw. Kasanutan nga ikwaraw. Ay, jak amaw. Nagnag na kamot ang naggapo dita barangay hall, Kapitan. Ay, talaga nga enrantak tinagnag na kagawat. Kaya't ko makita. No adda pa agiinom iti igid ti kalsada. Awan mo ten makitkitak nga agiinom dita igit ti kalsada itilas o ti may sa alawas. Urasak may. Awanan ti makitak, nakitak nga aginom. Wen tamabuteng da. Ngamin, pinagmultam da kwarog kan kabadong. Ay rumbeng lang dayjay. Tinubngar da ngamin ti paglintiga. Ay rugyan tayo ti meeting. Sige, Uncle. Kumplito kami natanawd. Anda pa'y kadi makitkita yung nga gininom iti igid ti kalsada. Awanan, Uncle. Oy, sumungbat kayo, mate. Ano yung Kapitan? Awanoy. Awanan. Sumungbat kayo. Tanay, kalkal Pasko lang tinagbayad iti multak. Jakon kaya tiagmulta. Di utultuladan ni Kwarog. Tauray ka anak ka, kat pinagmultak. Ay, wen, Kapitan. Saan mi akay ati agmulta akas kini Chip Kwaro? Very good. Ay, kwarog kan tatabadong. Agtungpal kayo ngamin itilintag ti baranggayo. Tapno saan kayo amamulta. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.